14, Nagaland Legislative Assembly, 8 sessionula chaledio. Haunu mahar mo pepiketio pette utemela miesse. Sela nepobu pomhasimu chata kashuketiola chaledio. Gritagori temezozela matsuk keker mo metsu mere kebago zole motaya. Uko ta mo pejoda modi uko la chaledio. Kepinofubu tenu redi ketok kelie kasha. Uko bude tomu ujau meseu shishikedio la chaledio. Kepinofubu kesikele mu po masibie gritago zdi ukobu umhatonu potugeze chilekito la chadio. Potuge momhato mha kemehumu utyo jaje legezinu tetuda lege vinu kepenefubu u rogoshu mu chatashikedio la chaledio. Indianu nanazate la Kepetsu krasesir baketala ngopete siva Krista kepelemi petsu mo petsu ketsu krakrotaje kepenefubu uyashikedio la chadio siro haiketsu ze keseke ba nuri ukepelenu memye mu Meti kolye ke la dile ke view bu tavi kolye ke je la ke tezie se nepu ziletyo ke chacha hago ledi ke ze ke cha chila le do me Suzanu chayawe. Amen. Ma gengu ke dola lugo korle do me. Geze ke nyorbadi ake cha susudio. Ke kre nipu
poti ke vi haula ke theje pe jiawe te khre ke sa haunu u ke hubunu mission pemmadi ke je japu chule ke vi poti kha ke shilla pe jewe mahapette nginu mungelezo sala he ko bu he nisye mo me prome voidi khalasuje no japibe kha ke she pette ko chuje mo gengo ke leko chike me saliri sen japu che bezaliche jape lukori chuje disuzanu chashiyawe amen. 제도 고 pastor lesson medidi catholic prepare kaza ke tioro Isaiah to te soru kusoku ponunu kerse kazo Isaiah to te soru kusoku ponunu kerse kazo pol hakre sorudi hetata pengunungu ledo 685 potsugi jayo liro Isaiah jim homu po kekie Uzia ke diu seketaje anyepu ke diba pogi badingu rekrimu ja mu po ke hefego rosoki uchu pomhogi seraf kotha po posa soruru sekenye pie pozia kenye pie po piuhe mu kenye sepro Siro puepo que dice Mesa, Mesa, Rodigo Jehovah Mesa, que yo pete porque so que jito chu isi, si se que je muzego meleke se fesidi rnyeta mu mikuto kyu chuta si je aise asa hese hero asa jete asa Temie utiema sakemo propodonu baya ke chala Siri am here ke diu
Prodigo Jehovah nguwate sita site seraf ko porosoba ginu mibe pie mize ketubo bebie pro akivor sidi seraf u su se amen di si aki jia ho untien nuwate unke jotsu sete mo unke puma waswate sita se se ani pu fe hakim he puze si abu soponye sopo ketesata mu soponye ukola vota si te a se a hakibawe a ketesaje si te po se vodi temi hakoki pusaje rne we rne le deri lehe meho le deri si he temi hako melubie kervo wale mu ukonye bie kervo wale mu ukom hi bie peche wale ukobu ukom hi bie ngulie kelho mu ukonye bie rne le kelho la mu ukomelu bie mha silie mu rilidi uko tse kesor hole kelho la sisa site ai se ki chepota hi Jehovah sisa site po se nadiko ka jevo temel thumota mu ki konu temi tota tyomota mu ki ju me thota ke moche mu Jehovah ke hupori ke chepe ke petsenu showa ju ki ju nu thacha vakewa krapit ta ke moche hanu sunu ker zapo baluri suri telawatyo terebin bo mori prebo wikewa se pomye ke bam he tewatyo sisa pomu ke masa jiuzo 这个照 Tisoviwe le moto gabati bono tekra kasabo pralale de mo jedo ke pugelim hedi march cruise di mission mansudi uki hunu tichi ke pra keze ja puche gaja mo honyo che gaja tsiya mo tekra honu ugo march tekra honu mission nunu se ke puga vonu ke penya fabu ugo mi popo gaja ka sasaje gaja suse ununu chabawe mo ke hubori suledi chabaje kepelle kelhunu kecha puri ke kri kri se chaya kecha grobo therapia mu chesiwaya ipuno jabye keta chahom hosaje tie am hothom ho jasaje no jabye ake krutje ke ka cha hawa therapy mu chesiwaya kecha grobo liro tsereza mo unu keteko sedi tseleamo ni puno afsaje ni puno anu betsebe tsasaje ni puno asemme doslije ke ka chaso ha tsramo mo hago ha donu sikere tobosa hauzon he aha giba we ni pu aketsesaje here am I send me awa to lega ba ke chatsa kere thobon he ke su le kigila mon ke cha ho che ba pochae no program go mar go pet te khabie ne pu pele ba de akelle mo de am har mo de ni pu de har hu de muno aketse ke hu gi bol chi ase me do chi ke ke cha wa chere pi ke za ke cha bo ke zo ge zo bo ugo petegi hanu mission tekra hanu mission la chagabati hanu mission nun se japu chagabati hanu ni pu em hap nurture ro mbu tetsu bunu voje mbu le tho hawla dosje mbu khagashnu khabe visa sje idi haker kro hosedi
in generally or no kim heda. Will you say yes? Here I am. Chỉ đó thế dữ, có cái thôi đi per cái số per mình sẽ sẽ để bảo bây giờ. Isaiah sorunu, Isaiah sẽ cái siêu về. Bộ assignment simo. Cái bên nhau phải kim hi cái chỗ thổ bộ chủ đó phải sự simo. Deri bộ khá sa, bộ thổ bộ volunteer sa. Sala Isaiah soru thế dữ hào ha, út chế cái sa. Thế dễ bộ, mu melu cái nhị cái sao, cái chắp bộ cái chỗ sưu lệ, cái làm gì lệ cái bao mà đây, bu cái bao mà đây, mẹ đồ cái bao mà đây, để sơ mồ cái số cái sao, cái kia mu cái chắp bộ đây, lúc có mình cái cari, Giêsu Christ, cái bên nhau Phật Christ cái chỗ sưu bùi à. Dari cái bên nhau phải har có cái digesa, một cái digesa, yeah. Where pokret tuya cái số ha, puli vi momoga. Isaiah, pokat zibi cái bên nhau phải cái sao anh nguli. Mission ne, pokat ziga是能写的呀。Peteri mission 这个说哈不会 grilivi mission nu ke说哈。Griza prelivi. Microbo capet zenuvoya, microbo capenyogivoya, microbo ubanunu, mission le totsu more of nia. Deri ahakiba wenipu, no a selije, no a lilije, no a ketesje, get a suse. Said the motion here. Scottish missionary me football Mary Slessor is he teacher kribudis hetinya vogatagi po United Presbyterian Church Susudi Nigeria novo po je sigile po David Livingston je nadi po hasewa mo po pakachaboli ro Lord I'll go anywhere provided it be forward isije nyepu abu ke hugi bori voche am hojaza va ke bache इसी पर जैसे के लिए पोए seminary degree बामो Bible prepare सुमो मे पर सीरी पे भी मो हनीरी मो देरी पोलिया थोनु के पु नुरी चिकसु नुरी पोजात सभी सेगज सुपुया तेजे पुती के चला तेजे सुको हप्पु पे चल होदे देरी long term cross cultural missionary के vivu पोसदी पोजात सभी सेगजला Nigerian में history नु पोजेपु गजा missionary miye gajar bizogamo peacemaker mo protector of children idi poje prayer gaja supu poka chaboli ro Lord the task is impossible for me but not for thee lead the way and I will follow isishi ha tho ha alare thore chiligen jade deri lawe remo salano acha thasaje a nsi mejido idi poka chatsa gaja supu Ketchagrobo, Cherapia, Ketchagrobo, Cheramo. Jido Ketchawa, Kepulinata. Ahagiba when you poo, a Ketchesage gets a Isaiah Ketchawa. Kim he gets a bonu, Ketchawa, Chagamu Parga. Chapter Hawa Kepugavonu, missionary me Zegobori, Kepupecrado, practical Zadi, Salanigo Suri Lebarivi. Isaiah Soruponu, Uziaki Diu Sigatache, you see. Nipu ke di bapo gi badingu krimuja jiu po ke wefego so kiutsu lesson ga za ke ri oliro krukre ke bao shike nyisia ga jangule gi bawe ke jesaje here I am send me that is the heart for missions shaking of our security krukre ke bao shike nyiga shikinu sedia ga so hangusha uzia ke diu sikata che isi au ha pocha ke di boga point ke rionu Solomon ke diu sikata che ugo siba Israel mi se yu kopie ke ni chada north atiliro Israel mu capital Samaria mu south atiliro Judah mu Jerusalem bu capital cha uzia ke diu liro southern kingdom Judah nu tiche Hepengo kezie
ke di ke vi thomi bo chudi po ja chbi vi se ga chmi bo chvor po tiu nu themi go luri lu ke to go se lu pe vi se prosperous city lu ke ti bo mu themi go po ta khru khonu lu ke te go se ga cha ti bo che si ke nyo cha de po ke mi ko ga da la ke chikere zika city sia de deri po si ga ta che themi go ke di ke vi mi bo krata ke vi mo mi bo si ga ta che themi go ha u ke mera she ke ni ga she ti bo ga cha su ha le vi Isaya se yu nu ke diu sia ta themi go u ke mera cha da unu ku kremo da hai ga cha ti bo nu ke penya fa Isaya ke a nipu ke di ba po gi badingu nipu ke di ba po gi badingu kre mu ja ji u po ke we fe go ro so ki utsu uzia ke diu si ga ta cheu nu Isaya ke penya fa po ke di ba gi bazo ga su hang musha themi ki cha ti li ro ke di mi po ke di ke vi mi po ke ta ke vi mi po ba mo da deri ti gi mo la ga shno ke penya fa po ba nu bazo political national instability uncertainty ti bono ke penya fa Isaya bunu a athanu bazo ho ke su pobur kali how sevody utho situation lesely ro pachani thorzo anjuri age se ga bagi su leba chitiu no ke jo mo ga shiki Iran nu terror chabade temi se sebade ke vke bu pesa sepada lagi vi kize pette ke boda lagi vi siga ti bono bade Venezuela nu ke vga ba political crisis ke se ga ba ugo siba South Sudan nu zo shiri ke ve pesho se ga ba siba Afghanistan mu Pakistan do nu ke vga bu ga ba ugo theje go ti soni ngu ba ndundun hegi Delhi nu political crisis po je ke se ga ba siga jeri ngu ba u khetu Manipur nu government ka saka dagashanuri themi go unni modi crisis la parga ba sig jing ba Nagaland nu zo shi utho problem utho crisis ke kri ke je ke seba tribalism levi governance levi ki krunuri levi community nu ori ke kri ke no ugo unu chofa ke ja sig je ti bon ba mi ke kari hago han lady hago ngudi ke penyo fakira bo baga igidi ke choda levi che do ke penyo fa dinu te ko pe vise ka shamu go bor ka sa ke pe nyofa poki di banu bazo God is on the throne government redidaya kratamie ketheria de ke pe nyofa poki di banu bazo we uzia sigata che ke diu sigata che Isaya ke pe nyofa poki di banu baga zo su ngo pe vise ngo me tsme chi dingu sha mission ne how haginu sede morsho ke penyo fa dibazo we ma pori uji no bamo ke penyo fa ke die teme ke digo ki jako ike tse kalen no we sede morsho lesson ne ga cha ke new verse pono no se hagi ngulie a ni pu ke dibao pogi badingu krimuja verse ke nie pomhogi sraf ko tha posha soruru shikeni pie pozia keni pie pomhiwe mo keni se pro mesa ko diko Jehova mesa ke ju pette po ke so ke zie totsu ke penyofa ke mesa ngu ke she an awareness of God's holiness how hangusha mission ne we ke penyofa ke mesa po ke ja ngu ke shigi nu se demosho kri moja mesa ko diko Jehova mesa ke penya ve po ki di bagi bazo po nu tsof ba mo tozo fasse por shogaza po tezi gaza po tsega die nguli mesa ke penya ve vi jigaza mesa jigaza prapeto segasha prame melo segaza Isaya ngu mu simurna mission ne uga hawka sevori mission je ke bala mission pemadi ke pu pe ko bade
pe krawade mission ne tsofa poginu sedeyamo deri ke penyo fa suposhi supoga ke ginu sedeya ge sedeya we ke penyo fa ginu sede moliro mission ne charity work bom heta do temye tsofa bisedi o mission ha thotsa da so it just charity work mo charity work se mi pe te chaba so NGO ke krazo shiri charity work ke hu ke kakri tspe bi ko baya deri krista ke hu li ro mission ro ke penyo fa kajala ke penyo fa ke mesala ke penyo fa suposhi ke tsala we mission se ya we baptisme pastor mi bo leso tu se ya ga mi bo John Piper ga zonyo ko bi kre possible do boy mission leso da bo tu se okay hu library no ba let the nations be glad i ga mission leso da bo tu se leso da ke bi se bo boy pu ga missions exist because worship does not, you see. Get ger shosu ha ba mo zla we mission tsiya ki zunu si ke kanu ke penyo ger shosu ha ba mo ke penyo fa si mo gazla ke penyo fa ro ga za ba mo mu wes la mission tsiya mu sulio te mi ha gwa bu ke penyo fa si ke mom se ya gwa bu ke penyo fa si li ga la ke penyo fa ger shonu pi li ga la we mission tsiya ga su pu ki zunu sla mission nu poni tu po problem muli ro ke za ka to falamo ke tu ja ba ga molamo ha si ba ga molamo deri ke penyo fa ka sho ba ga mola we mission sia missions begin when we see how great how holy God is mu Isaiah su musha lesson ga cha chaseu verse pengu nungu ke liye si che ai sie asa hi she hin ro asa jade mu themie utieme sagamo po mu themie utieme sagamo krobo dunu baya chala siri am hi ke diu ko di ko Jehovah nguate si I am a man of unclean lips I live among people of unclean lips woe to me igeta se poe potupo kipu an awareness of our sin uke pumago sigili hauha japuke chano miese verse chapter sorum hodza chapter pengu Isaiah pengu ko mohosliro Isaiah hishehero prapie posiu gishasha chasha he pronounced woes on the nation of Judah chapter surunuliro hishehero prapie potopo gishaga juswangulia woe on himself kepenyofa kemesawa ngu ke shiki kepenyofa ka jaga mesa ngu ke shiki poki debori tsomoshi ki debori po mesa moshi hushi ke suri ngulia ke kramona kepenyofa kemesa mu pokemia tho pokem potopo lega shiki contrast to khot thor ga dala po potho poke phuma suha mu pevi seda mu poe pocheker nyobie kepenyofa tsekasha ngulia mission nu ke penyo fa japu ke chnu ke mi ko ga zo tho le pi vi ke zmie ke penyo fa seli ganja deri unu che cha ga sha u chka nyo ji be ke penyo fa cha ga sha we ke phuma mi we ke cha cd u kha ga sha mi ke penyo fa se mi se ya ogo ke tho die ke saw nu bible nu si gi lie po le ke pele mi pe che ga za the mi po jisu je ke se ga zam ho za a jisu ke penyo fa pele ke lim ho za po nur di ke lim ho za po Krista mi pe che ga za the mi po po jisu je ke se idi po kel hu rdida rdi ke le si zo shiri po ma ki pori kim hi ga za the mi po chwo ji r kramodamo timothy ke ri po ker pengunu po tho pu ga za phuma do isi potho po ki ga za potho po pu ga za a phuma do I am the chief of sinners poe former sinner ke zo suri pu mo tie zi a phuma mi bo chwo imo de a jeri phuma do zo ke zo potho po thau le musi pe vi se ke zo themi bo mo ugo Paul je sigili Roman Empire pe te unu po mission
cái mà tổ cái rất cái sự xí ba bởi à chỉ về video à chỉ về ở đi đây xử lý video đi bắt đầu lấy về video liên thọ cái rất thêm nhiều để bởi bức cái Jesus Christ cái cái hậu nu cái phù ma mía cái lá cái đó lá chur mua số cái đó nó ai cái số thô về phù ma đô về đi bắt đầu bù mission mà tholi rồi we suposhi we trong một thor zo cái gì we cái phù ma mía cái gì số cái nu sẽ đem more so to le pe vidi le thocha ka su nu kya krada ya sala missionary hardly ro it's not I am strong but I am forgiven ke penya fa ke jos vaso wa mo ke krimi buri ke jo su ha u ke jo su ha sili di ke penya fa pele le mo so ke penya fa ngu ke sunu Isaiah potho ke jo nguda lesson ga cha diuli ro cái bên phía u chỉ cái sắp ye u đốt cái gì u chỉ cái sắc cái gì cleansing us from guilt from our sin hong mule verse số một thiên nhiên sĩ seraph ko poe mi bepie ở số baginu mi zhe cái tu po bepie pro agivor sĩ đi seraph su se amen đi xia ki chỉ hao ntie nawade nke jo se de mun ke puma vasawade sita cái bên nhau phe Isaiah cái job vào cái sao muốn bắt cái mà sao cái sao nhiều người cái họ bảo lấy什么说个这处理了Isaiah不脱不这个嘛啥里么để cái bên nhau phe Isaiah这个嘛啥事đi不多知识不 prepare 知识cái bên nhau phe u xe cái怎么着u xe đi不着不个怎么着不bobu ke jo vasa morsho bobu uchaka me sasa morsho mu mission ma thoche ga jae ke penya phale thoche ga jae vichi ke zathe mi chya mo deri ke jo vagele themie ke penya phale thoche ya mi bo pu ga ja di bo da ho bo pu ga ja grace that has never brought you to tears will rarely bring someone else to repentance isi dihawa ni se ke penya fungu ke meje nbu nu shole moli ro nori ke krimi kho hibie ubu ro diligenza ke penya fa kim hedi u ke job wasashi u ke ma sasashi ke su sigile ginu we uletho smosho mission ne sunu no sedia Isaiah kalhunu ha hangu pe vise kelhunu akelhunu ke penya fa lanu ke penya fungu ke me jelanu uche ke me saligata suha nomu a suha sit tu da momoga etsa utho ke to servi utho pe joga za bonu no wele to chya mo ke penya fa tezik ke penya fungu ke me jela po tezik ga melu mu ke lesi di we ja puche aga le thoche aga utho ke tosrivi lesson ga ja ke kriuli ro to sunu ga ja ke haw hangulia ke penya fa polithonu u ke ba an invitation to go and to join God's mission so sie verse thanu ani pu fe ha ke mi pu ja si abu supo ke chesda mu supo nie uko la voda isi Isaiah ke penya fa pocket so ke dia ko ha erna musili whom shall I send who will go for us hanuma bo uni se ga ju liro ke penya fa Isaiah ke tsemo order khabie po so di not to so le idi pokem vasidi pocket tsemo deri Isaiah katso supo to sada God does not command he asks Isaiah it is an invitation japu ka chunu ke penyo fa ke dile thonu poe u invite se ga ba u ko me popo ka cha invite se ga ba su ha
ngule kepenya fe zoga chala poi use morivi usamori kepenya fe machlevi ugo hoki bo tu le pevi toda ya ugo tosomoro subo voda ugo tosomoro kepenya fe kim hidi machle da iri ke le da ya de mission no kepenya fe let tu ke se ugo samori poi chlevi. God is sovereign. He does not need us. He chooses to partner with us. He chooses to invite us in missions. Pue kepenya fe upo gazla ponyonyo go ugo buri pozeke je dodi japu chega suhanu ukeya. Jonah jeunu hawa ngupe vise. Jonah ke dari po kepenya fe ke suha kereki melewa sidi ta ke krisa dia vada dari po nuramoda sidi ke nyonu po kepenya fe ke sili di lavole hokibo uko ke hubo zo shiri uke ke o sizori melegawa nia musunu tenu kera ugi bamoda ya ngiri sigazati zeke se amomo kishi hato ke jamolivi de ke penyo fa haponu mbutseje mbo honu poja putseje di impelegason ke kesunu no meliwa gata sigazati ni me akelunu sigaza zeke se wade mo makki borisu unu rayamo sigaza temiri siba mo unu ramodi tokaza suri nguya kepenya fa ubu ke daligi visu se utsia po uke masidi ubu japutsia mo po isaia kipu ke katso ka shutu hedi chi do ugo katso ba we supo ke tseda supo ni asuche voda idi chi do ri ugo mi po ke katso ba we thakebo a si mystery chega jani se ya mo tirer ka ba ki kinunu tools ko pilidi carpentry ya carpentry chega ji ho ke bo anyo ni chu bo kezevodi ubu akrohia apo semor sorot seli kenjaga talanu apo kiamo deri hini relationship la bobu si na gazala apo kiri bobu azedim hachya ke perroga josu ke bala po samori chili bizo deri pungu meje gazala pokia mission ne sigazer hibu nu le viwe kapenya fa ugo mi pori kem machdi ubu mission chje ke su puba mo deri pose partner chje chile give you no session ba mo ga ka su ka choba Hudson Taylor jesu ugo mi ke kari si ba meche China no missionary chga ja temie ke me yese mi bode po England no to shidi China no ga vogi temie million ga za kapenya fa dili give you si modi lu ga ba musha culture report hi critic to ga zo bonu povo lu ga ba sigitari musha rest se ga za harsh conditions no po mission le thotso mo ga da sigitari zeka se sigaba no potom hapo level ge le ro kapenya fa ase morivi ke glamo no dili give you ke penya fa vie mo ke penya fa ase mori asa mori po chele zo do dei ke penya fa aburi poze ke jidodi poja puche ga suha menguba ge zo poe su level e sidi poe po diebo pugaja God's work done in God's way will never lack God's supply ke penya fa ha tho ke penya fa me donu no chesali ro kibori cho fada lagenza ka su poe pu mudiaw ha podiaw ha me ye pia pokelhunu ha po ngo pe vise ka ju liro mission ha thoe ke penya fa giba mo ke penya fa me jidi ukeba God invites his people to join him in his mission
chế độ lờ cái gì như có mission brochure bộ ngu sẽ đây bete ngu liêm một xí mò dari mission brochure họ hali ro ugo mission UBC mission lie có thế chế thu sa mo cái hu bopuri mission nu uyakin nimie chile cái vi pledge card yo bosa khasa de như có tho cái penyo first đi ni cái chat đi premenyo đi phải có sự vi cái bên nhau với có summary bom hạt chili visa dari khri cái là thiê no mua chili cái view nu boze cái jido dim hạt cái cái sẽ ok ba cái nhuri có pledge card du je puja so do dari house cái bala se cái hu bori chesia lesson cái za chat soru utyo ukha jige se a willing surrender verse thanu si je ai se a hagi ba we cái chết gì chỉ đó cái bữa cái ba Isaiah phép phao một cái chau hậu đây Isaiah offers himself completely here I am send me Lord cái chết gì cái gì bữa cái xem hết Isaiah thế thâu đều là xí mồ kim hết cái giờ thế chấp nó vô điều bao nhiêu kim hết cái giờ mà thâu bố chả bao nhiêu bố xí mồ đấy bố khasa he says yes, here I am. Poe pom hargo, po kele ke vigo, po talent go, kabi ke benyo futsmo. Di poe po thu po kha jige sha sumuli. What if God is asking for you this morning? And not really your money, not really your talents. What if God is asking for you? Hapo teje bo sishidi arts segazo boliro. NBCC no former general secretary Singapore nipo. Retire kata sino poe mission no tioso ke to popi pilie. Sidi pochie le thokaja savor ke hunu krata kaja savori pochie pokinu meyonye vodi South Asia chatie mission hatonu. Chabade retire kata sino 오키 우마토 베테 카와디 보디 미션 하토 저거바 대제시시디 아체세 오고 미케 카리 리타이어먼트 유노 레 토누리 리타이어가다 시게서 켈레우노 피다야 데리 케페냐 팔레 토누 미션 하토누 자포 케츠누 리타이어먼트 바모웨 모 대제 하이게 저리 시시디 우체세웨 우토 켈후누리아 케누 미히니리 카츠바야 무 하와세 우뉴뇨기리 뿌야 Kinmiliro mission organization bonu kamchaba ari pastoral ministry nu le thotsaba keze kikru ke chacha ga jati gunu unyonyogi agwa ha ini puya potiki debo le thwa ke chobonu badu se simo konyobo ke penyo vo kibie le thoki krinu voliro ugo do jaba mo shoke suri se di hego ke chacha ba ya mo kitik nuri ke puba ya ugo poti hoyola ake ha ka bazo. We don't know where God will lead us. We must pray that God will continue to lead us and keep us at the center of His will. Kaya suse ego kikuri kachat sabaya. Isaiah pugasa kepenyuva hagibawe akatsesaji isi. No kachasu chiligivi. Pichuri kachauri krisaruri. Pette. Chebawe, Ertsabawe, mo UBC nu vor kepekrokoba. Chedori mo online nu kepekrokoba pette chesanaba. Here I am. Gibawe gets a pochali ro mielaro. See ke kribo nu vosomor jogaza nu kebalivi. Uke hunu le thomie. Kepenya fale thonu parkele su ha unitor mo tie utsaper chadi theology perkava fubo pope pikele. Mission nu ke hugi bori tyosodo idi poe pushadesla. Mission board ko pola chaba mo tetsu bonu siye bonu po ketse ke to la higo pola chaba mo pola to jogo chaba micro boliro state ke kri bonu vo za putsu je ilivi micro boliro nsie zanyogi to pidi no za putsu je ibalevi micro bola liro office nu ngezeu nzeva nkoliku ke penyo vsi ke mo ki za putsu je ibalevi micro bola liro Tisonye no
ngubaya gaza je ke sebaya gaza kristasi ge mo ju gi ja putsu sliji ege je puba levi mi go bola liro nkiti kinu nyonyogo nzel huwa gaza go kristasi ge mo go ki ja putsu sliji idi puba levi mi go bola liro no ke penyo fe kishikingi japi bien tse de no su go khabie mission nu khasji ge je se nu chaba levi a teje hayo ha pusun de 2002 gi Shillong nu Meghalaya nu youth with a mission go fest ge mission festival bo conference ke mi ye bo organizer musunu uki hunu UBC nuri youth mi ko bo phi aris nu phi mo krisar ko bo ke di 2002 gi phi di Shillong nu meze ke pekro mission challenge conference bo de conference how nu he ko ke phi uki hunu youth zitigi youth siga ba chapra football kepenyo fa po kigeda po bu China nu missionary chavo ko po kigeda po esu sida met me chidi kepenyo fa po kigeda su sida dei po bible promo po government kam chaba ke hira lavori po ti ho po to po ka choga chada dei kepenyo fa China nu po bu vosh nu ga su ha met me chida musla po vori po ka cha chabadi po pe pili po ki grupo semo jaba po kam ki vich ba deri po kam sugori khawadi China nu vodi ke penya fa japut chde te jesu ha arka ka sala ba utho udonu siga cha te jeri ba utho u khachi ge sha a hakiba we aka jesu ji ni pu a willing surrender mission ne hakachori phi mo shakacha sikcha ba telaunu verse 7 nu ker se haki mohoslio rga mom hatobo nu kapenya fa isaya ketche ga su hanguli erna werna deri lelel ho isi pokache do ga ba po mission filu pu ba de me ho deri silel ho themi ha go me lu bi ker vo de mo go nie bi ker vo de ogom hi bi pe chewa de go bu gom hi pie nguli ga lo mu go ni pie er nuli ga lo la mu go melu pie hasili mu really di go chika sor le ga lo la isi sala isaya po mission filu temye crash se ga jogro bo dili ge vi or na ga mo ke pe nyo fa dier na ga mo temye go bo no po japo chika do su halle ga shigi pori ke pe nyo fa ka choda verse care po no si che ai sie kichoboda he ni pu kapenya fa ka choda how long ramo ga mission field po no po fish mo shoga da su si ga ji po kapenya fa ka choda ni pu e po kisie nadi go ka jvo themiel humota mu ki go nu themie to ta tu moda mu ki ju rochi da ke mo che babunu po thela ka cho keret tonuri pisa mo shakada su sedi pokipu le tonu mission nu japu kisu no hokibo keru le daya deri ugo hanungu kele isaya le those po pelege su suarga to pokipu mo uri ukel hunu hokibo keru le daya mission seri japu seri razadi chna gaza ke the gozadi chna gaza su ha le daya deri kepenyo fe uki ge sa japu ke chunu u shike ni se ya ga sa u comfort nuri u bu comfort tu nu parso mo ga sa ke so hamuli le thonu sala result nu kerer nu le thocha mo deri nki ki nu no nki vi thokha so mo ga de thoso mo ga ga so nu ke penya fa hoya missionary call li roslano hapo me yemel lodi sosaji ke so hakiri no de thodi khasa do mo ga reri no piece do mo ga chos do mo ga ga so se uke choba we missiology nu integral missions ke chobo ke puya mo ha uko ke hu buri siba me cheso kele hauli ro ke hu mission li ro evangelism dili ki vi puga so sur bimo
there is social responsibility bori bagaza su puya selano integral mission hauli ro evangelism mu social action hani hali ro mission ke kri cha ke nyamode they are two expressions of the same gospel they lege view bozo musu express cha sunu evangelism ti dinunu ke penyo fa diliki visa kaza ka shari chaya mu social action hatho cha ka sha ngu ke mejem hathori livi ke pe thari livi mingu meje ga cha theke ga cha hatho sikesari chasmor ga cha ko pe te ke kheba ugo ma bolle ugo uni se ga cha boliro NBCC no che social concern department bori se dele de ma ha ko ha pe te body integral mission je ke kheba diligi vi japut che ga cha mu ke penyo fa japut che ga cha gospel preaching su har bi mode there is social action social concern social issues konuri ke pele mie ujat sa samor ga da sunu ba modern missions nu themie ke me ye ko bolie thomie ke me ye ko bo jesi ga cha John Wesley li ro po England nu diligi vi se di japucha preacher there is ke to family kho hi ga cha se le sekiri se desha medical dispensary kori cha se ga cha potiki su puya musi zo mo prison ke die ki nu reform se vor ga cha su puya sa diligi vi ke pu japur bi modi poe se yu nu ri ki junu poke bate chunu social action pi ke su pu William Carey je hatri ugor no wate poke tati gunu ugo uta ke sergi nuri po organization je rin so de Indian Vodi evangelism cha diligi vi se japucha deri sizogamo Bible translation cha lesaki se desha Serampur College University se desha Hindu me practice che aga ja sati juri campaign se di juri khali social action social change Amy Carmichael Liro South India no vor poe evangelism cha deri diligi vi japucha chakre poe hichunyo mia zo shiri pesse ga jam ha thosu ka hangu di poe hichuminu ke kari rescue cha ka su puya so sie South India no temple prostitution poso ngudi poe pokera thoda idi temple prostitution lari poe that thocha ga sa puya Nagaland no American missionaries mi ko diligi vi se vor ka so ko kelu mohosli ro diligi vi se vor ja pucha sa le security se desha hospitalry se desha social change ke kari se vor sa ni se ga boli ro south mi pu ga ja alu potato alu li ga jri ko missionary ko ginu su vor ga su puya social action social change ha mo ha ko har ramo de ke penyo fa chasa mo sa ga su nu u ke ba we reri to so mo sa ga chasa mo sa ga nu u ko mi pu ga ke ba we sala che do ke zidi Isaiah surunu Isaiah ke mu Isaiah fe ko ka sha fe pra ha zedi u ko cha ko ha le ka sa sa ke hakiba we ake tsesaji ike za Isaiah fe ko ka shunu we kru krege bao shike ni ga sha ti ni ya ga zunguli a shaking of our security ke penyo fa ke mesa ngu ga shige nu se demo sha ga za su nguli awareness of God's holiness u ke phuma go sigili an awareness of our sin u pe joga junu nu u chega mesa ga sha cleansing from our guilt ke penyo fa pole thonu u ke ga ba invitation for us to join God's mission. A willing surrender. Murkamum hatoponu uke gebaswari push de deri ugo ke huburi letohonu ukashake. Akin the pugasonu. Jitie
2026 mission at a glance idi brochure po se parba muni ko lergajiki mi kraw mu le de holy ro ki group pola popo ga suri mo de ho u tse proch le ge vi pet tebu pitchen hi chu zo shiri mission nu u ya ki ni me tse ge su se di mission brochure se par de missionary meza ga ba mission ha to che ba te je go menyo di tu se de mo pet teburi mission nu ya ki ni me tse le ge vi plecho bori se ga za se de ni go pe ziri how happy lidi kiti kinu lavodi ka chatsaji more so gazala so more thevia de igaza kelesidi chawahiji deri nipula nipuna bu kimhi ga jobono akhasana baga atos to sasana baga ka kelesu hasidi ke huburi kiti kinu nur ka chai chabadi mission pledge awala chabadi thejegori premenyosidi tekra haunu petiburi mission nu keze ke pe cross je ke se pete chise ya mu ni pubu ugo mi pupu ka cross ke le su ha che thian isaya ke penya fa po ke su ha sidi fe ko ke dim hedi ugo ke huburi tekra haunu mission uke ke ha pori ke kri ke chen nu levi deri peteri su ha sidi fe cross je homie tyosodo homie chasodo homie khasodo homie pushdo homie chsudo deri pet deri papoe chsmo so prede musunu nipubu go pet tekrosidi ahagiba we nipu no ake chesje no sesje ke sunu ke chasu sidi go pet teru ke chachge le chthena go jidi ke penyo fa ker kacha se ke juno le da domo le thochse ke to go ni go peziri hagi khole domo udo je chile ke penyo fa dinu mati ke rapo me fe ta thanu mugile ke me je mu ni pe ni pi mesia ga za ke ki voli je siro a ke li bi ni chu jo ni go avo che felie mu akinum hasilie ke kilamon a jo vi mu anu komo jala isi silero ni go ni nu ke linguli do ke kilamon avo che fer mu apiuri meza isi nipu henu voliche mo so bige zala mo deri voli vige tala we vige bala sulamo deri we thatche ga zala nipu henu voliche uto uke vige kolamo we deri kapenyo fungu ke meje za thorzo musu thorzo ga zala voliche we nipu kriga bala mu pokre sale kan la ke penyo fa henu voliche voli di ke ze nipu hilasi ga da kristau zedi ke seje ke gilam na we krista mo zo ga zala nipu he hau ha kidi boga ke thodi nungu gile Jisue ni kredau pili isi. It is a simple act. It is a reminder. Our krasamo so kazam hatho boy. Our krato lege to la hau zje idi jisue poe. Sala our kragasha hatho boy. So sie jisue po gaja te hiu rich pili di te hia hori aziu no di khogele ka sauzo isi. Zasibo ka tsa su ha leshke te hiwe ke penyo fa ula pozie pe ka zasi ne khdawe pomo beche be cha ga zasi zasibo ka tsa ha ledi ugo ke zedi ne pu heno ke pe kroke ne khda ha ke chme chi mo te he ha ke kre me chi ne pu la vo ke mo che
po seuje thabi mi kebazo isi. It is a statement of faith. U kepeleu peke kasha prakasham hatobo. Korin mi ko keriu kerpo me fe tenye akipu ka jasala ke hu pori po tu chmodi nipu nikrdau ch mori pu heu krero. Po nipu mo mu po ziu ki chatie joda to sala ke hu pori po thyo porli le menyodi nikrda su ch mo te he su krije. Kekla mun themi ke hu pori nipu mo zelen menyomo zodi ch mu krero su uthyo ukepejo ch mu kredaya isi. Doyo po ke zedi si zidi himeledi ugo ke penyo fuki uke jo chaleke mu uche ke mesaleke ke zedi ke chatiyo bo sepreli de mu chu banunu ni pur chasa mu ke jo ke mu gori phralie mu ukha ke salabe ke penyo futsuke ke huburi potho porli le menyodi nikrdau ch moti heu krije isi ke krini puno he faka sasuje he nu do nu lego he ke lu krbian zu yawe no mo hosuje me doge mo potuge mo sidi le modi ke phuma chaga wa ko pet tenu no chido he ke jova sidi he kram ka masala suje he mo jono vor yawe he nu krbian zu yawe no here chasuje he chaga masasuje jisu zanu chayawe amen ke thodi nu mugi le si che po ti zo vor le che po e pe thage le ko zem ha chudo di ke ba le sidi po siu go ki a ke meje ka tam hoze ni ko ze chi ka wongi hau ni na thor vorzo ke krilamu na a ni ko ki put tu shudo u ke penyo fa ke dinu su chi vole ke mo che a ma ki buri ni ko ze hau chalal ho ka dala sida po ni khadau chi pili di u ke penyo fa se shidi bi che bie u ko tsu se sie po te hiuri shipilidi japie jasha sidi khabie ugo chse isi a ugo pete su chidi ke chabo chsdo ke khini pu higon rakadi nikhada ho chega cha tiunu noe ke hin nikhada zo ga cha phrayawe no hero fa va chsdi hebun ginu metilia nchsunu nikhada ho chega jnu Higo bo chupu nuri rofu nuri meti sako ke le tsuche no nikrada hom ho jasaje nje sunu te he ha kri ga junu nrbi ke ri khasia ga ja nrbi ke jovali ga ja ho har kraya te he ha kri do di do jigile ti ho no hego la cruz ginu nzie pe cruz di ke meje tiga shar kaya mo heri sezedi he ka ka sala pian se yawe no te hawa mo jasdi he chaka sasaje le to chusdo di khogele hawa pe tem hono jasje mo vogele pe tebu pocha ko hale pe sudi keze tehe havnu kepeko gele tsuchi apette khabiem peles di jisu zanu chayawe amen
ngom ha bolem ba mo so ga zo li ro crystal li pe u ke la ke li u chi le ke mo mori pe nyo ka sa le ke mo mi bu ke ka cha ha chi ya mo sala su le ba le mu pi ke le petteri ni nu ke cha cha ba di ke fe su ji pe so cha nu zarie zali di pe kho za le ro sala ha ki ha pe kho ga ba mi ke fe za mo so da ri su le su ji pokenu ka ba go ni go pe ziri pokesa pierce ro za ga zu go zar za di za le do ke hu bori pi le li ro ununu ke cha cha ba li e ke fashion li e idi u go pe te ke ze ke me tha di chli do chasu ke thago ni go ponulerli ovido ponulerli ovido chasu thada mo di ponulerli zagabago ni go ro mechoni no voli rovido dikon go zagabago mechoni no ro mechoni no zagabago mechoki zasamosade mechoki middle ronino
백크로누 nguli ga mogo ni go pe ji nyo ji hyas do mo ki ha ba de micro ba lo 백크로누 ni khada mo ti he ngu choli ga mo mi ba lu me ni go ji hyas ri vi pe tenguli da me chi de 하토 하와 세디 이거 대조보 미디 저와이게 데리 테누누누게 par ke tezie ke shosedi ugo ke zedi ke pekroke ke huburi u ke joke mugo phaligada mu ke penyofa urchiligada so hapelle nyepu nkala gasha akala gasha lasi gasha alasi gasha akwar kradi ke ze te haunu ke pekroke jisu epu gaja hauha tiginu ke ker ni khadauzo liepie chiliche hauha amozo isi ugo pete ke methadi ni khadau chili kame ununu ni pu thejeslie jisu epu la gaja tehe hawari ni ko lanu kru ke par aziula diechi die khogele thejo ka sauzo we ni go how krip preche isi ugo pete ke methadi ti heuri kredome chali che kadam hocha kacha ka jio bochu do ke khrie ni pu jehova hego poti bavu da honu no her chaka sagasha he chika salagasha dia go hari ka din thezia sizo ga mo no helanu krusginu nzie pe krugasha nkhatsi gasha sulanu hego chika sala ke liye zo muhalan thezia we hego thievodi kersono ke pekro ke liye mu sizo ka mo nipu henuri ke ze ke pekro ke liye honu no hego mi popo cha chika sala se che hebu nche jimi ke thochdi thuli ki vino ya cross che ke thezi ben chdi jisu krista jano chaya we amen chali thalau chele do pato tsaker kidegola nepo beje ugo tano pedekeze shetalidi zaliku ser how kidilmet pedekeze shetalida Get
nunu machutua gaja ke kolanu we chamori le legivi ke zip peaches le ke view bobu ke hunu mu Krista Jesu ginu te pupe tegi ziu ke chache mu ke chache zapu zaye tsache Jesu zanu chayawe amen ke pesi gaja ti bosele do tekra haunu uke hu chapra kishikia ko bola vorje sala uniba mo akwa se ka zaso kiri uliro marza din he wenezen he uke hu chapra vitozo pokia chodo vitozo liro Mrs. Zapuvino mu Mr. Archie sakri ni nyode pozeveli ro vilamenyo chilie poliro Mrs. Kribu chilie mu wife of late Mr. Vilako chilie unikia marza die wenezen he bapoki Pracheje Baptist Church nu Soto ke hupuri ki awhala chabaje ke nioli ro marja pengu Thursday here uke hu chapra gigi leginino pokia chodo gigi li ro asizevade daughter of Jaleso Yosha and late Viko Yosha pozeuli ro Aryan son of K Olem Jamir and Tianungla uniki ali ro marja pengu here Thursday here bapuki ledi Dimapur au Baptist Argo dan kanunu uniki ya jogo kesedo mus sosie ki hu multi purpose hall nu the he go badio ki hu buri ki hawla chabadi chilegi vi petevor jabye ki kuri tsache mu vor ke pe crosse ke se niki chasiya seoli ro march za thenin he uke hu tspremiki ni thejangunyo mu Michael uniki ya badio thejangunyo li ro daughter of late kiniletio te herja Michael Liro son of Mimiki Vichasa and Mintungo Izung unye Saturday Marzat Tenin here Baptist Church Konomanunu Bapogi uni kiya joko kesedio musasie PD Wild Aprils Resort Kizike Konoma Basanunu reception badio ke huburi ki ola chaba muchli gi mi vor japie yasame tsuje ke tsese ni ki chasiya sie diuli ro marja ker tuzen here uke hu chprche ba idalin pokia badio idalin liro Mrs. Kivisetinho, wife of late Lanu, Nyovade, Pozio, Megoje Liro, Mrs. Watila Belho, wife of late engineer Vincent Belho, Nyode, Unye Marja Kern here, UBC Nunu Barogi, Kia Joko, Casetio, Sosiu, NSF Solidarity Park no 130 ki reception badio, Kihuburi, Kia Ola Chaba, Muvor, Jape Yasamiri Tsuji. Pengu Mutela Liro, Marja Ker se Friday here. Uke hu tsprche ba novizo azo pokia bado novizo liro Mrs. Nohele kanao mu wife of late pusaje kanao nyode pozeva krikethona akrabuli ro sorry krikethona liro Mrs. Nohele kanao wife of late pusaje kanao nyovade sie novizo liro Mrs. Limala and Mr. Vehicle Zenen Yode, Unye Marja Kersenye, Visuma Baptist Church no Kia Joko Kesedio, Musasie, Kihu, Kicheki, reception badio, Kihu Buri, Kia Wala Chabaje, Kese, Niki Chasia. Nigo, Kenyoli ro, Kepesiga Kenyoli ro, Pakajagi mission brochure Pilevi, Mu Plechu Pilevi, gets a suse, Kepesila Shia, Seuli ro, Vogaja Friday here, Kihu prayer night, Balato. Friday here, Friday's bus nunu baker gato teva kihu prayer night badio muhan here kecha tasaka de oliro pasino iralu chilivino sale Dr. Puseli gise movie preso zao go mi digubu prayer night kecha tasudo tela oliro ugo microbo sibade Krisar gola lighthouse cafe igeja cafe ketchio bahnu khudotha musudu Batefaki Kachachili di Sedado, Sala Hawisi Capesisiamu, Kihuburi, Chiligivigi Vori, Krisargo project Haunu, Kekrohisaje, Kese, Capesisia, Mu Ugo, Tie, Otosiki, Hawala, Kepenefa, Tezibawe, Peteko Peziho.